yitwa DJ Toxic cyangwa se yamenyerewe mu kuvangavanga imiziki mu gihugu cy'u Rwanda. Umwe mu basitari baremereye cyane akaba akurikiranyweho icyaha gikomeye cyane cyo kwica umupolisi w'u Rwanda amugonze. Bivugwa ko DJ Toxic yagonze umupolisi ndetse amakuru atugeraho muri aka kanya akavuga yuko yamaze gutabwa muri yombi, akaba afunzwe nyuma yo kugonga umupolisi akaza guhita yitaba Imana. Polisi y'u Rwanda ivuga ko yamaze guta muri yombi DJ Toxic nyuma yo kugonga umupolisi wari mu kazi agahita yitaba Imana. Iyi ni impanuka bivugwa ko yabaye mu rukera rwo kwa 20/25 DJ Toxic ahita acika, ariko aza gufatirwa mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni operation ikomeye cyane yakozwe n'igipolisi cy'u Rwanda, ariko kandi bivugwa ko uyu DJ Toxic nawe yakoze ibishoboka byose kugira ngo aze gucika inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse bikanavugwa ko uku kugonga uyu mupolisi w'igihugu cy'u Rwanda hari n'izindi mpamvu zikomeye cyane zaba zibyihishe inyuma. Byinshi rero kuri operation yo gufata DJ Toxic, uburyo yamugonzemo, ibyabaye mbere yuko aza kugongwa ndetse n'ibyabaye nyuma yuko umupolisi agonzwe akaza kwitaba Imana. Reka nze mbigaruke, reka maze mbahinsha make yihutirwa mu makuru y'ingenzi nce Karemi Beni muri Republika Demokarasi ya Kongo, mabwire makuru make mu buryo bw'inshamake kugira ngo duhite tuganira ku nkuru yacu. Babwira ko abasirikare n'abapolisi 124 bakurikiranyweho guhunga umwanzi mu ifatwa rya Uvira. Abasirikare n'abapolisi 124 baburanishijwe Karemi kubera guta akazi igihe cy'ifatwa rya Uvira. Abapolisi 124 rero mu gisirikare n'igipolisi barimo abasirikare 68 n'abapolisi 56 kwa gatano tariki ya 19 Ukuboza bitabye urukiko rwa gisirikare bashinjwa guhunga umwanzi. Iburanisha rya mbere ryahariwe kumenya abaregwa, aho byafashije kumenya imyirondoro y'abantu 66 mu baregwa. Inzira izakomeza mu iburanisha rizakurikiraho. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa baregwa kuba baravuye aho bashinzwe gukorera batabiherewe uburenganzira n'abayobozi babo, igikorwa gifatwa mu butakazi kikaba kandi icyaha gihanwa bikomeye cyane hakurikijwe amategeko ya gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru rero avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko hari amakuru avuga yuko abantu 9 bishwe barashwe n'abantu bitwaje imbunda hafi ya Johannesburg hari muri Afurika y'Epfo. Kuri iki cyumweru byibuze abantu 9 biciwe mu irasa ryabereye mu mujyi uri hafi ya Johannesburg muri Afurika y'Epfo, ubwo abantu bitwaje intwaro imbunda barasaga nk'uko byatangajwe na polisi y'iki gihugu. Amakuru avuga ko polisi yagize iti bamwe mu bahohotewe barasiwe bitunguranye mu muhanda n'abantu bitwaje imbunda. Abayobozi babwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ko icyateye kurasa kugeza ubu kitaramenyekana. Polisi yabanje kandi kuvuga ko abantu 10 bishwe, ariko nyuma bavugurura umubare. Niki kizwi rero kugeza ubu magingo ya iraswa ryabereye hafi y'akabari katemewe kitwa Ibexradal, akaba ni agace gakenye hafi ya bimwe mu birombe bikomeye bya Afurika y'Epfo. Ni mu birometero 425 cyangwa mu majyepfo y'Iburengerazuba bwa Johannesburg. Abagabye ibitero bari mu modoka 2 barashe ku bakiriya b'akabari kandi bakomeza kugenda barasa uko babonye ubwo bahungaga bava aho ngaho. Nibura abandi bantu 10 bakomeretse bajyanwa mu bitaro igitaraganya. Muri Benin amakuru baravuga yuko wahoze ari minisitiri w'ingabo afunzwe akekwaho kugira uruhare muri coup d'etat yapfubye. Mu gihe mu gihugu cya Benin wahoze ari minisitiri w'ingabo ndetse n'umunyapolitiki ukomeye cyane utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa Candide Azanayi yashyizwe muri gereza by'agateganyo mu rwego rw'iperereza ku gikorwa cyo gushaka guhirika ubutegetsi cyaburijwemo mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukuboza. Nk'uko byatangajwe na AFP ibiro ntaramakuru bya Faransa, Azanayi akurikiranyweho ibyaha birimo gucura umugambi wo guhungabanya leta no gushishikariza abaturage kwigomeka ku butegetsi nyuma yo gufatwa mu cyumweru gishize ku cyicaro cy'ishyaka rye i Cotonou, umurwa mukuru wa Benin. Ibi rero bibaye nyuma y'uko abasirikare bagera kuri 30 benshi muri bo bakaba kandi ari abasirikare ba leta bamaze gufungwa bashinjwa ubugambanyi mu rwego rwo gukurikirana abari inyuma igerageza rya coup d'etat ryabaye tariki ya 7 Ukuboza 2025. Kuri uwo munsi itsinda ry'abasirikare ryatangaje kuri televiziyo ya leta ko ryahiritse Perezida Patrice Talon, ariko bidatinze ingabo z'igihugu zaramushyigikiye ku bufatanye n'ingabo zo mu kirere za Nigeria zahise rero zigarura umutekano zitsinda
abo barwanyi. Mu mirwano yabaye ahari abantu baguye muri icyo gikorwa, mu gihe bamwe rero mu bayobozi bageragezaga rero kudeta bakiri mu bwisho, barimo uwavuzwe nk'umuyobozi mukuru w'icyo gikorwa Lieutenant Colonel Pascal Tigre. Nyuma y'amasaha menshi abazwa n'urukiko rwa Benin rushinzwe ibyaha by'iterabwoba, Candide Azanaye yahise rero ajyanwa gufungwa mu rukerera aherekejwe n'abapolisi, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu ikomeza kugenda ivugwa, reka duce muri Pakistan babwire ko Imran Khan wabaye minisitiri w'intebe ndetse n'umugore we bakatiwe igifungo cy'imyaka 17. Urukiko rwa Pakistan kuri wa gatandatu rwakatiye Imran Khan wahoze ari minisitiri w'intebe hamwe n'umugore we Bushra Bibi igifungo cy'imyaka 17 nyuma yo kubahamya ibyaha bya ruswa bijyanye no kugurisha impano zihenze bari bahawe ubwo bari mu nshingano za politike. Imran Khan ari mu buroko kuva muri 2023 kubera ibyaha byinshi cyane bya ruswa. Urukiko rwa Pakistan rwahamije ko Imran Khan n'umugore we baguze impano zahawe leta ya Pakistan ku giciro gito. Ubushinjacyaha bwavuze ko uyu muryango baguze impano zatanzwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuri 10,000 n'amafaranga 770 y'amadolari Amerika, kandi zari zifite agaciro k'ibihumbi 28 ndetse n'amafaranga 521. Kuba abayobozi bagura impano zahawe igihugu n'ibiro byemeye muri Pakistan, gusa hagomba gushingirwa ku giciro kiri ku isoko. Imran Khan imyaka 73 yakuwe ku butegetsi muri Mata 22, yataye muri 2023 nyuma yo gukekwa ibindi byaha bya ruswa. 2023 yakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka igera kuri 3 ahamijwe ibyaha bya ruswa n'urukiko rw'Islamabad. Muri Mutarama 24 urukiko rwo muri Pakistan rwakatiye igifungo cy'imyaka 11 uyu mugabo n'umugore we Bushra Bibi nyuma yo kubahamya icyaha cyo kumena amabanga y'igihugu. Reka rero tujye ku nkuru yacu nyirizina turebere hamwe iyi nkuru ikomeye cyane ivuga ku witwa DJ Toxic. Bivuga ko rero uyu yamaze gutabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda nyuma yo kugonga umupolisi wari mu kazi agahita yitaba Imana. Impanuka yabaye mu rukero rwo kuwa 20/25 DJ Toxic ahita acika, ariko aza gufatirwa mu karere ka Karongi. Umuvugizi wa polisi y'igihugu SCP Rutinganga Boniface yavuze ko DJ Toxic yafashwe ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu kuko yabanje kubura. Ati afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera, yafashwe ku gicamunsi kuko yabanje kubura. Yafashwe ageze i Karongi, aho rero yaragiye ntiturahamenya kugeza amagingo ngaya. Yakomeje avuga mu iperereza bakoze basanze DJ Toxic yari yanyweye ibisindisha mbere y'uko rero aza kugonga umupolisi akaza guhita yitaba Imana. Reka tuvuge ngo Imana yakire uwo mupolisi ndetse kandi ikomeze n'umuryango we. Duce mu gihugu cya Uganda bagire ko Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje ko atishimiye uburyo urubanza rw'umunyapolitike Dr. Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe rutinda, kandi ko nta ruhare leta ibifitemo. Dr. Kizza Besigye yafatiwe i Nairobi muri Kenya tariki ya 16 Ugushyingo 2024, yoherezwa muri Uganda ashinjwa ibyaha bifitanye isano n'umutekano w'igihugu birimo gushaka kugira nabi Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Bimwe mu byatindije urubanza rwe harimo kuba yaranze kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare kandi ari umusivili. Urukiko rw'ikirenga rwahaye agaciro impamvu ye rwanzura ko aburanishwa n'urukiko rwa gisivili. Urubanza rw'ubujurire kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, gushidikanya ku bushake ku bubasha bw'inkiko ndetse no kwihana abacamanza kandi bashinja kubogama nabyo byatumye urubanza rw'urutinda kuburanishwa mu mizi. Icyakora nubwo bimeze bityo, Dr. Kizza Besigye ameza ko leta ya Uganda ariyo yafashe icyemezo cy'uko akomeza gufungwa kandi ko agomba gukurikiranwa kwe gufite impamvu za politike aho kuba rero iz'ubutabera buboneye. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yohereje Vice Perezida w'inteko ishinga amategeko Thomas Tayebwa ku ivuko rya Dr. Kizza Besigye mu karere ka Rukungiri kugira ngo rero asobanurire abaturage icyatumye urubanza rw'umuntu wabo rutinda. Umunyanya wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni Tayebwa yagize ati turiteguye, ariko igihe cyose tugerageje kumva urubanza rwe abanyamategeko be bazana ibibazo bituma akazi k'abacamanza kagorana. Kuva yafungwa amaze gutanga amabaruwa arenga 10 asaba ubucamanza kudatangira urubanza. Dr. Kizza Besigye yabaye umusirikare kuva mu gihe cy'umugamba wo kubohora Uganda rwarangiye mu mwaka w'1986. Yasezerewe ubwo yari afite ipeti rya Colonel. Yabaye inshuti magara ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'umuganga we bwite wihariye muri iki gihugu cya Uganda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Lieutenant General Filemon Yave ushinjwa gukorana n'u Rwanda yatangiye kuburanishwa. Urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwatangiye kuburanisha Lieutenant General Filemon Yave Ilunga wabaye umuyobozi w'intara ya gatatu y'igisirikare y'iki gihugu
Intara ya gatatu y'igisirikare cya RDC igizwe n'intara isanzwe ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema ndetse na Chopo. Lieutenant General Yav umenyekanye nka Tigre yatawe muri yombi muri 2022 mu gihe urugamba rw'ingabo za RDC n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bw'iki gihugu rwari rukomeje gukaza umurego. Ubushinjacyaha bwavuze ko bufite ibimenyetso bigaragaza ko Lieutenant General Yave yavuganye n'abo bantu bo muri leta y'u Rwanda burimo rero ubutumwa bwanditse. Bwavuze kandi ko Lieutenant General Yav yahuriye na Brigade General Mehu Rumbu Evariste muri Serena Hotel muri RDC amubwira ko nta mpamvu afite kujya imbere ku rugamba kuko insinzi yabonaga ntacyo yamufasha. Webwiye Brigade General Mehu ati Mehu ni gute we General uhora ujya imbere ku rugamba, ntabwo uzi ko insinzi wageraho izagirira inyungu ababangala, ati wowe ntituzakubona. Ubwo urubanza rwa Lieutenant General Yav Filimo rwatangiraga ku itariki ya 19 Ukuboza humviswe imyirondoro ye n'ibyashinjwa birimo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe y'ingabo zitemewe no gusaba abasirikare gukora ibinyuranyije n'akazi kabo. Inshuro nyinshi abasirikare ba RDC batsindwaga urugamba mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'igihugu. Abofisiye bakuru baruyoboraga bajyanwaga Kinshasa kuko bakekwaga kuba abagambanyi. General Major Peter Chirumwami Nkuba wabaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubwo yaraswaga muri Mutarama 25 yatumijwe ubwo abarwanyi ba mama 23 bafatwaga umujyi wa Bunagana kuko icyo gihe yayoboraga ingabo zari ku rugamba. Lieutenant General Pacifique Masunzu werutse gusimbuzwa ku buyobozi bw'intara ya gatatu y'igisirikare cya RDC nawe yatawe muri yombi nyuma yaho abarwanyi ba mama 23 bafashe umujyi wa Nzibira muri teritwari ya Walungu muri Nzeri 2025. Muyandi makuru reka mbabwire ko uwitwa Nicolas Maduro n'igihugu cya Venezuela yongeye kandi gushinja Amerika gushimuta amato. Venezuela yongeye kwamagana igikorwa cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufata ubundi bwato bwari butwaye petroli yayo, ivuga ko ari igikorwa cy'ubushimusi kigamije guhirika ubutegetsi bwa Caracas ndetse no kwigarurira umutungo kamere w'iki gihugu. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuwa gatandatu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Venezuela yavuze ko habaye kwiba no gushimuta ubwato bw'abikorera ku giti cyabo bwari butwaye petroli ya Venezuela mu mazi mpuzamahanga. Inashinja abasirikare ba Amerika kuba barashimuse abari batwaye ubu bwato. Guverinoma ya Caracas yavuze ko iki gikorwa kiri mu murongo w'icyo yise uburyo bwa gikoloni Amerika iri gukoresha mu kuyambura busugire n'umutungo kamere wayo. Yatangaje ko izageza iki kibazo mu nzego mpuzamahanga zirimo akanama karoni gashinzwe amahoro n'umutekano, igaragaza ko bazabigiramo uruhare rwose bazabibazwa n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'amategeko n'amateka. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Amerika witwa Christine Noem yatangaje ko ingabo z'iki gihugu zafashe ubwo bwato mu rukera rwo kuwa gatandatu, avuga ko byakozwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibihano bifitanye isano n'ubucuruzi bwa petroli ya Venezuela. Bibaye mu gihe Perezida Donald Trump waherutse gutangaza ko ategetse gufunga burundu amato yafatiwe ibihano yinjiye cyangwa se asohoka muri Venezuela. Muri iki cyumweru kandi Perezida Nicolas Maduro yari yashinje Washington gushaka gushyiraho guverinoma y'igikoresho yakwemera guhara itegeko nshinga ubusugire n'umutungo wa Venezuela. Yavuze ko gufunga amato ndetse no kuyafata ari amayeri y'abashimusi b'amato, agaragaza ko ari diplomasi ishingiye ku gukoresha imbaraga ndetse n'iterabwoba. Uko Nicolas Maduro yakomeje kugenda abivuga muri rusange, ni umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iki gihugu cya Venezuela. Hagati aho ngaho dukomeje tureberamo n'andi makuru atandukanye, mbabwire ko FARDC igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirashinja umutwe w'inyeshyamba wa mama 23 kubeshya ko wavuye mu mujyi wa Uvira nyuma yuko utangaje ko wagombaga rero kuba warangije kuvamo bitarenze kuwa kane. Mu itangazo ryo mu buryo bwa video yasomeye kuri televiziyo y'igihugu Radio et Television Nationale du Congo kuwa gatandatu, umuvugizi w'ingabo za RDC FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa yavuze ko ibyo bivugwa byo kuhava nta bihuriye na gato no kuri kuko ibintu bimeze ku rubuga. Yongeye ko ibyo ari gihamya y'uburyarya bugaragara bw'u Rwanda mu kubahiriza ibyo rwiyemeje mu masezerano y'amahoro i Washington DC yo muri uku kwezi yashyizweho umukono na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa RDC Felix Tshisekedi bagarikiwe na Perezida wa Amerika Donald Trump. Yavuze ko mama 23 itasubiye mu birindiro yari isanzwemo mbere, avuga ko ibyo ubundi ari byo byajyaga kumvikana koko yavuye muri uwo mujyi.
Kinshasa n'inzobere za ONU bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu kuha imyitozo abasirikare ibikoresho ndetse no ku mategeko. U Rwanda rurabihakana rukavuga ko gusa rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Kinshasa na Amerika bakomeje kandi gusaba ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa RDC. Kigali n'izo raporo za ONU banashinja Kinshasa gukorana n'umutwe w'inyeshyamba FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa RDC. Kinshasa irabihakana ikavuga ko nta gahunda ya leta iriho yo gukorana na FDLR, ndetse mu gihe cyashize yaburiye ko umusirikare wayo uzafatwa akorana n'uwo mutwe azabihanirwa. Oscar Barinda umwe mu bavugizi ba M23 yabwiye BBC News gahuza imiryango mu kiganiro kuri telefone kwa gatanu mu gitondo ko uwo mutwe wari warangije kuva muri Uvira. Ashinja FARDC nabo bafatanyije kugaba bitero byinshi ku nyeshyamba z'uwo mutwe ubwo zari ziri mu rugendo ziwuvamo mu gitondo cyo kuri uwo umunsi. Ntacyo FARDC yatangaje kuri icyo kirego, gusa yavuze ko imirwano yakomeje mu nkengero za Uvira hagati yayo n'uyu mutwe wa M23. Mbere M23 yatangaje ko yari kuba yamaze kuva muri uwo mujyi kuwa kane w'iki cyumweru. Ubwo yarabajijwe ku bivugwa na FARDC ko M23 itarava mu mujyi wa Uvira, Oscar Barinda yagize ati ibyo nibo babivuga bazaze babyerekane, ariko twe tuzi ko twavuyemo kandi hariho itangazamakuru ririyo, hari ba Al Jazeera, hari ba BBC, hari ba AFP, bose bariyo. Ati rero harimo barareba, babonye ingabo zacu zivayo ziri ku rugendo, ubu ngubu hari aho zirimo rero zirashaka ikindi cyicaro. Ku mpamvu z'umutekano Oscar Barinda ntiyavuze aho hantu abo barwanyi ba M23 bari kugeza magingo ngaya. Mu itangazo rye Major General Sylvain Kenge yavuze ko ibyo ari ukujijisha. Yagize ati ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamenyeye mu bitangazamakuru ikivuga ko ari ukuva kw'ingabo z'u Rwanda n'ibikoresho cyazo n'igikoresho cyazo cya AFC 23 mu mujyi wa Uvira ndetse mu nkengero zawo. Uko kujijisha mu by'ukuri nta kindi kitari kwigaragaza mu bitangazamakuru kugamije kubeshya abanyagihugu n'abanyamahanga, ndetse nama yaragamije gukoresha icyizere abayoboye ibiganiro by'abanyamerika n'abanyakatari mu rwego rwo kwikuraho igitutu cy'amahanga gikomeje kwiyongera kuri leta nshotoranyi n'ingabo zayo zigaruriye ubutaka bwacu. Kuwa gatanu mu nama y'akanama k'umuryango ka ONU, Amerika yasabye ko M23 iva aka kanya mu mujyi wa Uvira ikajya nibura mu ntera ya kilometero 75 uvuye muri uwo mujyi. Yongera kandi kwamagana u Rwanda mu gufasha uwo mutwe. Umusenguzi w'umunyamerika Professor Jason Stearns yabwiye BBC ko gufata Uvira ku itariki ya 10 uku kwezi kwari ko kwagura ubutaka bwa mbere kunini cyane M23 ikoze kuva ifashe mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Epfo muri Gashyantare uyu mwaka. Bukavu yaje yongera kuri Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. M23 kandi yarafashe mu mpera za Mutarama uyu mwaka. M23 yatangaje ko ivuye mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko Amerika yamaganye ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa RDC, ivuga ko ari ihonyorwa rigaragara ry'amasezerano y'amahoro y'i Washington, isezeranya kugira icyo ikora kugira ngo rero ayo masezerano yubahirizwe. Iyo ntambara yongeye kwaduka mu mpera z'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara, ikongera ikubura amasezerano y'amahoro kandi hagati y'u Rwanda na RDC agamije kuyirangiza. Rwose biba bikomeza kugenda bivugwa muri rusange. Andi makuru, leta y'u Burundi rwose nayo ikaba ivuga ko hakenewe amafaranga arenga miliyoni 33 z'amadolari y'Amerika kugira ngo impunzi zishobore gufashwa. Yatakambye rwose, yatakambye ati nyaboneka mudufashe kugira ngo tubashe gukomeza gukora iki, kwita kuri izi mpunzi mu gihugu cy'u Burundi. Babanje kutwambika ibitambara byo kutuzibira ati mu maso, hanyuma dutwarwa mu kigo c'ibanga Ukraine iriko ihinguriramwo ibirwanisho vyayo vya none. Twategetswe kuzimya amatelefone, nibwo buryo bwo gukorera mwibanga muri uruganda ruriko ruhingura ibisasu vya misile vya Ukraine bizwi nka Flamingo. Kuri Ukraine kunyanyagiza ndetse no kunyegeza izi nganda zihingura ibirwanisho ni ikintu nyamukuru kugira igishobore kubandanya ibaho. Inganda zibiri z'ikompanyi Firepoint zibihingura ziramaze kuraswa. Hagati muri uruganda twategetswe kudafata amashusho y'ikintu na kimwe kiranga harimo inkingi, amadirisha canke ibisenge. Twategetswe kandi kuterekana amasura y'abakorayo. Nubwo ikubitwa
itaravuna ko Ukraine iriko yongereza inganda zayo zihingura ubigwanisho. Perezida Volodymyr Zelensky avuga ko igihugu ubu cihingurira ibirenga 50% vy'ibigwanisho ikoresha ku rubuga rw'intambara. Ibisasu hafi ya vyose biraswa kure bihingurirwa mu gihugu igihe intambara yatangura. Ukraine yagendera ahanini ku bigwanisho vya kera vyo mu gihe c'ubutegetsi bw'Abasovieti. Imfashanyo ya gisirikare yahabwa n'ibihugu vy'uburengero yayifashije gushira ku gihe igisirikare cayo, ariko ubu niyo ifata iya mbere ku isi yose mu guhingura ibikoresho bidakoreshwa n'umuntu nk'amarobo n'indege zitajamwo amadereva. Ubu ibisasu vya misile biraswa kure bihingurirwa mu gihugu biriko biha Ukraine ubushobozi bwo kurasa kure muri intambara igwanamo n'Uburusiya. Irina Tekla alongoye igisata c'ubuhinga muri Firepoint, rumwe mu nganda nini za Ukraine rihingura amadrone n'ibisasu vya misile, ahari ikigo co mu rurimi rw'ikilatini gisigura ngo none atari twebwe yoba nde. Uno mugore imyaka 33 yize ibijanye n'ubwubatsi, ariko ubu ariko agerageza gufasha gusambura ibigwanisho vy'Uburusiya buriko bukoresha muri intambara. Flamingo ni bwoko bw'ibisasu bishobora kandi kurara gushika imbere mu Burusiya. Ibihugu vy'uburengero vyagumye bidashaka gwa Ukraine. Bivuga ko iki gisasu ca misile gishobora gushika ku ntera ibirometero 300. Nico kimwe n'igisasu ca Amerika co mu bwoko bwa Tomahawk, ikigwanisho gikozwe mu buhinga bwo hejuru kandi kizimvye. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yanse gwa igihugu ca Ukraine. Ariko ibitero vy'imbere cane hagati mu Burusiya bifatwa ari ikintu gikomeye cane muri intambara, aho Ukraine ikoresha cane amadrone ashobora gushika kure. Iracabandanya itakaza ubutaka ku rwasiro rufise uburebure bw'irometero birenga 1000. Rero Ukraine iriko yongereza akariro mu kugerageza gutera ibibanza vy'ubutunzi biha Uburusiya ububasha bwo kubandanya intambara mu ntumbero yo kurondera kubandanya umurindi wabwo. Umukuru w'igisirikare ca Ukraine General Oleksandr Syrskyi avuga ko ibitero bishika kure bimaze gutuma Uburusiya butakaza imiliyaridi zirenga 21 z'amadolari y'Amerika uno mwaka. Russian, umusirikare wo mu ngabo za Ukraine zijejwe ibikorwa bidasanzwe vya gisirikare, avuga ko ari umukenyuro usanzwe kugabanya ubushotoranyi bwa gisirikare bw'umwansi hamwe n'inguvu ziwe mu vy'ubutunzi. Avuga ko ingabo za Ukraine zijejwe ibikorwa bidasanzwe vya gisirikare zimaze gukora amajana y'ibitero ku bigo bihingura igitoro, inganda z'ibirwanisho n'amasasu imbere cane ku butaka bw'umwansi. Ariko kandi Uburusiya nabwo nyene bukora nk'ibi nyene, kandi bwoba ku rugero runini cane, burekura amadrone yo mu bwoko bwa Shahed nibura 200 ku munsi mu kwishura Ukraine irungika nk'inusu yizi. Rero aribyo bikomeza kugenda bivugwa. Reka mashimire.